uyashisa umlezo osodedela uSizwe Ndlovu enkundleni zokuxhumana ke lapha ke awubhekisa ngqo ukukhuzana ke Mpungose ke ethi ke akahlukane ke negcokama ke elisha nayi le ndaba ke awizwe leyona la kwisiqiniseko esemide ke usho ke ukuthi ke uyibona kanjani ngabe uyavumelana nale nkulumo noma cha nanto daba wemgodi wekhuzana lalela siyacela ukuthi phume egameni likaMthandeni uMthandeni akakunakile siyacela nje lento hamba uyibhala lapho ufuna ukungcolisa igama lika SK abalandeli ongoye bayiculele bona ingoma ngoba beyithanda ngoba itrenda so musa ukuthi yonke into ngoba wena uyazi mohlulwa ingoma uyathanda bese uba khona umuntu ozomxheka ufuna ukumfaka ekuthenini uhlulwa ingoma awusenawo umsoco awusekho ebantini abantu sebaphuma kuwena awusenayo ingoma isikhathi sakho safika njengamanje sidlulile so lento ibhalayo njengamanje lama essay lawa owabhala ku Facebook ufake igama likaMthandeni siyacela njengabantu abalandela SK ukuthi yeka uhamba usanganela uMthandeni yeka nohambisanganela uMthandeni khuzana hlala ezigwilini zakho ohleli kuzona ukhotha amalunde ezigwili okweni lokho kodwa ingoma isemdletsheni ingoma isemdletsheni